बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा रहमतुग नबिय्या मिसिसिलागे 16ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಕೋ ಅಗುನ್ ಮೆ ಬದ್ದಕೊಲ್ಲಿ ಅದೆ ಅಗುನ್ ಮೆನ್ ಕುರೀದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮುಗ ತಿಬೆಫುನ್ನ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೊಳ ಹಿಸಾ ಕರೋ ಮೆದನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಜಿಹಾದ್ ಶರಾ ಕರೋ ಮಾ ಬೇಗತುಂ ಅದೆ ಕುರೀದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮುಗೆ ಸಮ ಅಗುಂಡಕ ಬ್ಯಾರ್ ವಡಾಯತಿ ಮಿ ದಿಬೇಫುಲುಂ ಅದೆ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ ಶೇಖ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಮೂನ್ ದಿಬೇಫುನ್ನ ಸೊರಬಡ ಮರ್ಹಬಾ ಅದೆ ಅಗುನ್ ಮೆನ್ ಮಿ ಸಿಸಿಲಾಗೆ ಬೇಣಮಕಿ ಕೀತ್ಮೈ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ طاهر سيرة تبيفون جنستي إكليفانوجي طاهر سيرتوجي بسمير التكراتن آكم آلاكم مجتمع بينون تري فائدة هوري معلومات كلن حصة كلهم كيد ما النبي صلى الله عليه وسلم لفتوجي هيا بلا إكليفانوجي زوان دو سرغ هيا بلا إكليفانوجي إفوجي إكليفان نبي كما رسول كلي بداعن حادثة يا إفوجا إكليفانو بچه الله سبحانه وتعالى جهاد شرع كره بحساب آگون میں اسمتی بھی آدھے ಕುರೀದುಗ ವಾಹಕವೇ ಸಾಗುಣ ಬಲಾಲಾರ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಮಿ ಜಿಹಾದ್ ಶರವಗೆ ದೆಗೊತ ಆಗುಣ ಬಲಾಲಾರುಗ ಅಬದು ಸಾಗುಣ ಮೆಂ ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾರೀಖು ಇಲ್ಮರಿಂ ಸೀರತು ಕೆಮರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾಗತುಗ ಕೀತ್ಮ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ಹಯಾಪ್ಳಕಿ ಆಗುಣ ಮೆನ್ನ ಖಾಸಕದೆ ಖಲೀಫಾನು ಗೆಮಚ್ಚ ಜಿಹಾದ್ ಫರಲ ಕೊರೆಗೆ ದೆಗೊತ ಆಗುಣ ಬಲಾಲಾರುಗ ಕೀತ್ಮ ನಬಿಯಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಮಕ್ಕಾಗ ಹುನ್ನೆ ವಿದ್ವಸರುಗೆ ಖಲೀಫಾನ್ ಮಚ್ಚಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಜಿಹಾದ್ ಫರಲ ಕೊರಬಾ ಪೆನ್ನುವೆ ಏರು ಖಲೀಫಾನ್ ಅಮರು ಕೊರಬಾ ಫನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ದಾವತ್ ಖಾಸಕತೆ ಕ ತೌಹೀದುಗೆ ಕಲಿಮತ ಮಗ್ ಮಿ ವಿಸ್ತಗನ ಉಗನ್ನಾ ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಅದಿ ಖಲೀಫಾನುಗೆ ದಾವತುಗ ಕುರ್ಮತಿವಿ ಉದಗೋತಕ ವಸ್ ಕೆತ್ತೆರಿ ವಡಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅಮರು ಕೊರಬಾ ಫಾಯಿರುಗ ಅದಿ ಖಲೀಫಾನುಗೆ ಸಹಾಬಿಂಗ ತೆರೆಂಗೆ ಅನಿಯಾಲಿ ಬಂದ ಬೇಫ್ಲುಂಗೆ ತೆರೆಂ ನೋತ ಸಹಾಬಿಂಗ ತೆರೆಂ ಬೈ ಬೇಫ್ಲುಂ ಎ ಲಿಬಿಯೋಡಾನ್ ನೌಮಂದಿ ಅನಿಯಾತ ಹೋಗೆ ಬದಲ್ ಹಿಪ್ಪಮ එකමං එදිගෙන් කිත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අරිහා දෙන්නම ඛලීෆාන එකම ඉන්කාර කරවා ෆවා කන් මෙන්න ෆා කරවේ එහෙන්නම ඒ ඛලීෆාන මේ මදීනා හිජර කර බිහිසාබුන් ඒ ඛලීෆාන මදීනා හිජර කර හාදිසා ගොන බලාදස් වෙෆන ගොඩානවන ඛලීෆාන මදීනා හිජර කරවන් ජෙ වඩාගේ තීවස් ඒ ඛලීෆානුගේ ෆුරාන පුල නොරක්කාවේ මක්කාගේ මේ ගබීලා තම කොම ගබීලා කුන් දෙමිහුන් කණ්ඩිෆාගේ ඛලීෆානුගේ ගේගේ දොරකොළ මතීගා ෆාරේ මෙතිබේ ඛලීෆාන නොකුන්නතන ගෙම්මෙ ගෆහරා කණින්ජහ කතුල් කොල්ල මොට්ටක ඒගේ සෙම බේණමකමක මොන ෆමියොන්නනි ඒරුන් ගුරස් මේ මනි හාෂමංගාගේ මිහුන්න තිම්මෙන් එම්බෙන්න හංගරාම කොර්මකි උඳගුකමක වාණේ බිෆද නුබෑ නියතෙක් ගේ මිහුති විකමුගා තිබි එහනස් මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තආලා නබියා සලාම කොරබා ඛලීෆාන් මදීනා හජුරු කරවි කිද රසූලුල්ලාහ මදීනා වඩාගේ මදීනා ගලෝ විදවස්වරගස ඛලීෆාන් එබ්බසාලෙග්ග හංගුරාම යොලන් කරවා ෆෙන්නුවේ හරකෂකම යොලන් කරවා ෆෙන්නුවේ එහෙන්නමස් මක්කාගේ මුෂ්රිකුන්ගේ ෆරාතුන්න මදීනාගේ මුෂ්රිකුන්ගේ මේ යහූදීන නසාරයින්න දෙම්වස් ඊමාන් වති මිහක ෆරන්ද ඛලීෆාන නේගානේ කම හරකෂකම හතියාරුගේ බිරවරිකන් දක්කම් පෙර හිසාබම් පෙරගේ මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඉස්ලාම් දීනුගේ ಜಿಹಾದ್ ಶರಾ කරවා ෆයිරුගස් ಜಿಹಾದ್ ಕುರ್ಮಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹೊರಗಿನ ವಾಹಕತಕ ಅಗುಮೆನ್ನ ಕುರಿದು ಅಗುಮೆನ್ನ ದಕ್ಕಾ ಫೆಗೆ ತೆರೆಗೆ ಮುಹಿಮುಗತಕ ಅಗುಮೆನ್ನ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಿವನಿ ಜಿಹಾದುಗೆ ಅನುದಂತಕ ಅಗುಮೆನ್ನ ಬಲಾಲಾರುಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮುಕಮಕಿ ಅಗೀದಾಗೆ ಮಿನಿಮಕ ರಕ್ಕಾತಿರುಕುಂಕಮ ಏಕಿದ್ ಗುರ್ಆನುಗ ಸೂರತುಲ್ ಅಂಫಾಲುಗೆ 39 40 ಕಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕೊರಬಾ ಮಿನನಿ ವಕಾತಿಲುಹುಮ್ ಹತ್ತಾ ಲಾ ತಕೂನ ಫಿತ್ನತುನ್ ವ ಯಕೂನ ಅದ್-ದೀನು ಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವ ಯಕೂನ ಅದ್-ದೀನು ಕುಲ್ಲುಹು ಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಫೈನ್ ಇಂತಹು ಫೈನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಿಮಾ ತಅಮಲೂನ ಬಸೀರ್ فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير مديات أقول بلالكم قابين سوات مات منني فتنة وريكما أنيات هوتي مولي ديماني الله سبحانه وتعالى تكا كمغا بجو مدان تباب كافرنا فهي يورن هوتالا في نمانه كي مسلمون هنغرام كرون دو كله سلم مسلس كان اختيار كرو محمد ميهنا هنغرام كرما الله سبحانه وتعالى مت أقول من نمرو كربافا مانه كي أقول من عقيدة كدفاعوغا مي ديايتا بهيغتون سيد قطب في ظلال القرآن بيان قرباه منني إسلامي مجتمعوغي مسلم جماعتوغي هنگ واجبه اي إسلامي دوت فترما ಕುರಿಮತವಾ ಹುರಿಹ ನುರಕ್ಕಾತಕ ನತ್ತಾಲುಮೆ ಅಗೀದಾಗ ಮಿನಿಮಂಕಮ ಹುರಸರ ಫಾತಕ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರುಮೆ ಫಿತನರಿಕ ನತ್ತಾಲುಮೆ ಮಿಸ್ತಂಗ ಫರಾತಂ ಕುರ್ವತೆ ದಾಣೆ ಮಿ ನುಬಾಕಮಕ ಸಲಾಮ ಕುರುಮಟ ಅನ್ವತ ಏ ಅಮಾಂಕ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ ಲಿಮೆಜ್ಜಮ ದಾಂದೆ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಕಾಫರುನ ದಕುಲ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರುಮ ಎನಗೆ ವಿದಾಳ ಫಮಿನನಿ එමෙම දෙවන කමක ගුණ බලාලාරු ගුණ මෙන පාකද පාකුලනේ මේ ඉස්ලාමී අලකන්තක ශියාර්ත ෆාල් කුරු මේ හගීගතුග ඉස්ලාම් දිනක ಜಿಹಾದ್ ಶರಾ ಕುರುಮක මෑගඬු එබ්බේනු මේ දෙම ડોક્ટર මොසගේ වාකේ ශාරික් කුර ෆදෙන් අස්ලුග මේ අගීදාගේ මිනිවංකම ඉස්ලාමී ශියාර් ෆාල් කුරුමටක ಜಿಹಾದ್ ಕುರುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅತಿ ಅಂಗವಾ ದಿವ್ವಾ الله وحي كروا فرنني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه එබෑමි හුන්න හංගුරාම් කුරාෂේ ෆිතන වෙරි කර නැතිජෙව මද්දාන්නේ আদি ويكون الدين كله لله
mi wane ki mi bimmati ga islam di nu qaim nuwa gotuga wejjew maddanne ei emmane ka balaru nonnam islam diinuge baaru modi bimmati ga fetrijjew maddanne mi demane sarumenna kuridan fainin tahaw fa inna allah bima ya'maluna basir mi an suratul anfaluge 39 ay mi ayatan alunam balafiya muslim jamaatuge macca wajibugum wani islami dawata murasala komme bayaku dekola hangurama koran islami dawata dekolan huraselmuge maaneki islami dawata fitruma islam deena dekolu heduma islami shiyarka faal kuruma dekolu heduma islam din unganna dinuma dekolu heduma islam deena behegotun dekeve wahagata huttuma masay kuruma mi huriha baatake mige teriya wadegen dan kehmem mi ilmar vidalwani aqida ge miniwankan islam mi aqida ge miniwankan e nurakka wege diyume misalaka bonakum wanya satten satte islami gawmegge teriga wes islam dina dekolo wahaka dakka kam wanya ebayeku ebajehe control kureven kommesifen ami adi mistakun deena medu fituna veda fada wahakata misalaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mu'jizatan ulwalum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge shakhsiyat ulwalum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge shakhsiyatu ga nuhimene kantattake himene kam bonegen wahaka dekkun mihira kandataki asluga islam deenan ege nedeve asaruta qur'an kantat ehim wima ekantat huttuma masay kurmaki ei mu'minunge terego onnamwa hamajihun qaim kurmattaka nota islami mujtama'ge fituna ufeddan masata hallu kurmattaka dakkan jihe wahaka ekamattaka beenum ve baru erikame e baru erikan divigane vijje nama asluga ege sabun islam deen faturam ves fasiha vegendan ehim wima mi maanaga mi kurave kantat ata allah subhanahu wa taala kir qur'anuga bayan ko devwa fe suratu nisage haiddi hawanayatuga alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah allah imama mihun allahuga mawga hangorama korte walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut adi kafaru mihun shaytanaga mawga hangorama korte faqatilu awliya shaytan faitiya ba mihun shaytanaga wage werinna hangorama korashe inna kaida shaytani kana dha'ifa hamukashonu shaytanaage kihirikam wani nikamet wegenne emima ami shaytanaage waage wenin abadus masaykura islami aqida nattaluma islami aqida fundu kolluma islamunge hittawuga eoin aqida balikashiko islamun deena durukurma eki wattaruge kankan dakkayange ki wahakata dakkayange eki sifa gandatakko bay fara ami deenuge miniwankamuge namuga not khiyal faalkunuge miniwankamuga adi mi zamanan as balaru di negati begen deenuge waha dekku mi adi manurak kafirikam bay fara alwon mennange wafene ane miniwan nuserikamuge terega nonnama miniwan khiyaluge teren lafa deenuge kankan olun nufila mihun deena behegotum bodeti tagrirutaka bodeti liyuntaka bodeti khiyalta mihunna hame forko deru ene deenuge ekan oti kihenekkan evves gotaka meru nuwa kankan mikankam kihemima ekankama behegotum ena dakka wahakaya sawmun deen hagegatuga rangala olun fila fane mihunge terega fituna verikan ufedi islam deena meduga hinhama nujhunta ufedi deena aga meduga fituna verika boduwegen hingadane ehemima idin qabul kogen tibe mihunnaves deenuge kankamuge hurihakamaki e rangalan ege kantata kennun ege baykankamaki ituran ilmu ungenege e ilmuge tenella feena hamen annane kantata ehemima ilmu neti e wahakata dakkam fashafi ege sawmun fituna ofedigen naneme qawmutawga ekankama be gawaitan hedifun devirajyege sabure deeni ebbawantakamge not deen himayat kurmuge qanune e gaarunuge tereng ebuhure deen mihunna golum filwa dinu madina be wahakata dekkuma deenuge kankamuga ami basbunumuge miniwankan onna nota miniwankame algon midannawani e khiyalta mihunna hamen heyogotuga raddu kodden jeheni deen rangal engifati bemu e nove midanne gota wahaka dakkam fashafiya den algon menna deen mi oligen dago vegen dan ege sawun asluga mi algon men eterega hinu kora waruge bodu masata
ufedigen dan natija ka wegen dani dina med shakku ufedum mehne mihe ku bunye mihe ekam kaleme tibunne mihen nennu he ehem vejja kobahe tibuna tanuga diinuge mi hagigi wahaga kaleme ti dakkani olwala ennu he ena idikki rangalannu hemma asluga mihunna diinuge kandatawga denje rangalu jawaba din hegotuga demehettu masha bimmatiga din hegotuga feturu masha diinuge nizam Allahuge nurful fohevige nudane heogotuga e nuru mihunna hamme for koddinu mattaka ekankan algon menge tereng danna mihun kuram mijeni adi ekankan hifetu mattaka baren onnam mijeni ei Allahuge mauga din himayeko diinuge aqida himayek kurma mi jihad kurma mi diinuge baru alafkam ehma mi hadduge terega islami jihaduga midennevi aqida himayekuru lawafa e aqida ge rakka terikama aqida hisor kuran ule bayaku e tere mi ekaheri kolluma ane fursat dinuma mujtamauge fitunwerika nattaluma e fitunage tereng hulufalagen gos muslimunge manhaj geldigen daane kandatta fiturige hinga daaneti muslimunge sharia ngoligen hinga daaneti adi e sharia heogotuga mujtama fituru mattaka diinuge mativerikan ufulu mattaka mi jihadu kurman Allah baru devwa fotihemma mi Allah wahi korwa fo wajahidu fillahi haqqa jihad haqu gotuga Allah ga mauga jihad kur ei algon men Allah subhanahu wa ta'ala devvi mativerikame e mativerikam ge tereng algon men haqu gotuga mi jihadu koran jeheni ehmema mi ehen hadisega annane mi umirtu an nuqatil nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah tima rasulag hadis ka menani tima kalek faana mi amuru efawe mi mihun shahada kiyaf mudandeng e mihunna hangoram korma eta eko mitaga mi maane ki asuga deen ege heogotuga e mihunna hame for koddi e mihun ek qabul korevigen deenuge kalima shahada kiyaf mudandeng e mihunna hangoram korashem deen olum fidu adi deen qabul nukura bayegge faratun anna undagula taka midennevi gotuga hangoram koran fursat tanasifa oti aslu admi agond me ibrahimoti hen ishara kore mihar me demekti ishara kore hadis me umrita nuqatilana hatta yashhadu an la ilaha illallah wa iqamis salat wa ita'iz zakat mi hadis balalar mi hadisaki mi agond menge mujtamatirega bay mi huna adi islam deena dekola masekura mi huwes islam deena ki khandi bading peturugendiya deena ke harukashkam barala deena ke emmenna haguram kurma gwala deena ke yotinum he kaleme nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam he vidalefa mi on buna hadise emma mi agond pratama mi agond menge dewan dengo be dimu kori mamun kam saraka e agond alaihi wa biar rangal mi pratama kam kenge tade mi shay ibrahim ga wahaka as fahak kurevi mi miharakan as alon menge terega hagigatu ga mi jihadu ga wahaka mi alon men hagigatu gabul kuranje jihad ke islam dinu ga faradu kurawwa fe kamekkan islam dinu ga ekkamekkan alon gabul kuranje ehnames alon men by far eba fene mi jihadu ge mi beer fushuga mana hamekani jihadu ge mane ki ei dushmanunna gos hatiyaro nuata mi hatiyaro beenu kogen dushmanna korimatilun nuata anekunna korimatilun kamuga mana koreve gotan hamekani emana dehawa gota jihadu ge mana korevigen annatam se baade e mi fada kandato ge natija gotun hagigatu ge ba ufedigen e baade wara alon menna ega mi fubaddan undagu dati mi andawalege tere vettigen da halate baade ega mane ki alon men MMS misala ke dem Sheikh Ibrahim mi Dr. Musa Fah kore fadan mi ayat ka not hadis taku ge mana alon men kura iruga ega be visnen jehe mi umirtu an nuqatil mi ruqatil qatul mi jihad kurumuge wahaka bayan kurawwa feti ehna mes etanuge bayan kurawwa foti furtamakamaka diinuge boitta din anekunna hisab for ko dinuge ngulunje mingana ves usul ves bayan kurawwa mane ki mi udu ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan em ayatu gas bayan kurawwa fameti دين الجوال يرودو إلى سبيل ربك بالحكمة والحكمة تلك ما ريبتي بعضهم ميون دين الجوال عشان إيه بدل جا كله دين نودج كم جا وانا ما دين كله منا هر منا أوتي خانديه
harmenna kalimenna demudu gen echike kandiye ega hallakan oti em efada merumaka diun eyye nun hagigatu ga alunmen lobet nabiya sallallahu alaihi hadis bas fuluge maana demme mi bayan kuran hadis ke maana alunmen naganje gote kiyennu eya khilafan alunmen masekke mi kuranjene emi hunna e hikmata riwet wazaya ko nasihe di magudekkum magudakkafa adi ei misalaka muslimunge terege tibi aqida fasida fati baykuti kamuga vies emi hunna ves e heogotu ga nasihe terive e nasihe teri wuma wagutu di e fahuga e den anna kantete ge wahaka diinuge muslimaka midu hukume muslimakan hukum kura kamuga wana islami shariatu ge be bayan kurawafa hama ehme gairu muslim bayakamet bayakan hukume kura kamuga wana ewahaka salomege islam diinuge be bayan kurawafa kamuga amal kuram bi goitteke ge wahaka ves em eya khilafan algon benge amilde nafsan algon menna fenna gotaki ei rangalu goikkamuga shariyekkamuga hada alonmen amillen e shariyat tanfiz kuram vejje kamuga wanama nuwata alonmen ei mi diinuga namuga mi diinuga jihaduge wattartoge tere himene bayeke mikan ei ebbe mihun nukura kamuga wanama harmen nukoffi kamuga wanama harmen emmen faaferi wane ehmwima e faafa bolu alaka beenume nuune minamuga bayaku masekke kuramunta kan ei hama alon menna hama fennamunta kame ema e mamun alon hama kuda ecche hama mi eduru kolama emmetuge wahakolekne yar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayapuluga hama hingamundi warugoda hanguramitta ei khaybar hanguram hingamundi hanguram hingamun gosege meduterenta rasulullah sallallahu alaihi wasallam alige faanu eduhuga mi islami lashkaruge dida hawal kore dida hawal korewum fahugaves rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korewinunta alige faana kale faana wadagen emihuna deena goala washa furata deena goala washa ege kuridu hanguram hingiye mi alwona visna mi muhimmu nuktak e kuridu khaybaruge ahluwerena islamuna demidugo hanguram hingi mige maaneki ebefulu komme duhege ba ane diinuge kantattenge handa koddevva mi mikan kurahemma aligfan rasulullah amru kurabani kalefan wadagen ane diina goala washe ege sobum emme miheku diina wanumves kalefan rai jamale limmapure ma heyukam bode maaneki bodu tanawaskame limmapure ma heyukam bode emme miheku islam wegen dimus anika mi kom wagutega kuridu sanguram anika midu nukurani hangurame hingamundi hangurame ge medu terege wahaka midakkat wara safu almenne enge islam din olum filuwadi din emihunna hame rangala raddu kod dinun ei alwon me kom medu korenje kamik diinuga waraboda barwelfa meti hangurame wara boda asluga din olum filuwadi ilmun gannadi sulha verikama ku mihun olumuge machakkam baru mi ele nehemima hingamundi hanguramege medutere mikankan fenigen diya malgum menne eba sifa kureve mikankan oti kihenekkan ebe sahalega mige maanennu jihad kinen echeke jihad e engecche hennames e kuramwa furiham goin ekalek faanu ga sahabunnan mi duhun duha bayan koddevum gende vehema ekalek faanu ge moli hayapuluge mi fahu diha haruge terege anga haruga e jihad ukante hingamun diruga ekankam ge terege mi kafir wima hanguram kurmor boda din olum filwa difa den emihun evs gote netige emihun hanguram men nuku jikam wanya emihun hanguram kur meti asuga fursat difa alone ne ewa ka ege iturun agunde faah kurwenunto mihar mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kalifanu e lashkarigga himini wada nugen lashkar fonuwa kamuga wadama e lashkaruge vermiheka amuru kurane erra gossa emihunna allah subhanahu wa taala ge ekkawantakama goalaashe ekan gabul kofi kamana hanguram huttalaare den mi ane jiziden goalaashe maneki furtamesmati sulh maslas kame islam dinuga ebisalega islam dinuga mi hadisa unam balale kono se hadis ka maneke ebisalega mi gossa furtamesma tanaka be kafir fennere mi ha gabbulen aragat men nun ek islam dinu onda kabenno ekid man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sahabinge faratun bay fahara hangurame badaga hanguramaage terega ifada amalen hikikamuga winame sa debekalo ekan difa kore umattaka masse kore bekamuga vidalwane kalega faanu enege hiffalu bag belle mintoy misale kusama hadis kore bawan
ಹಮೇಗತ ಹಂಗುರಾಮಯಗ ಮೈದಾನ ದುಗ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರಾಯರುಗಸ್ ಮೀಹುನ್ನ ಮೀ ಉದಗು ಮಿಸಾಲಕ ಮೀಹುಂಗ ಮೀ ಗುಣವಂತ ತಫಾತವಾಗತ ಮಿಸಾ ನೇಫೆ ಕಂಡಾಲುಮಾ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಫೆ ಬುರಿಕೊಲ್ಲುಮಾ ಐ ಖನ್ ಗಸ್ತುಗ ಮೀಹಾಗ ಐ ಬುರಿಕೊಲ್ಲು ಮಿ ಕಾಲಿಕಂತ ಕುರುಮ ಕೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕುರಾನ ಅನಕ ವನಿಕಿ ಮೀ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಮನಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ವೆದ್ದುಮುಗ ಮಜ್ಬೂರ್ ಕಮೆನ್ನೆ ಎನ್ನುತ ಅನಕ ರಸೂಲ ಬೇಕತ ರಸೂಲ ಬೈ ಕುರಾನಿ ಕಲೇಗ ಫಾನು ಬೇನುಂ ಬಫೆ ಕಲೇಗ ಫಾನು ತೆದಮಗೆ ನು ದೆಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮ ಹಮೈಕನಿ ಮಿಸಾಲಕ इसमें गुरुवान को मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला में वही कुरबा पे तिया बैम होने में फेरन कमेंट को हंगराम कुरा गतुल कुराशे इन हिसाब दिए को हिसाब कुन तो गुण बलेंगे बजे मिसाल का हदीस केट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबी कीबे के खूब मुनासबत गा तो अव में विस्तालन जी हमें कने हदीस फिरुनेमा आयत फिरुनेमा ए आयत के हिफा के देमो बदलो के ए आयत बावाले भी कीबे के को सबक हरि तो ए हदीस केट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबी खूब मुनासबत का खूब बयका की बेगन तो ए अव में विस्तालन जी नुक्ता करने के अदे मी अरुण में मी हदी मी दक्कनी जिहाद का वाक़या तेरेग नबी अससम देमे मी देबेन वाच फाह करविता मी जिहाद कुरुमनत हंगुरामे दिवमगे कुरिंग एकलेफान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कोम्मे फाहर के सम लश्करन ए इरशाद देव्वा का ए में इरशाद देव्वा एरुगे एगे तेरेग अरुण में मिहार ए बोर मिसाल का मी एक कीरत मैं नबी अससम फाहुगे खलीफाएंगे दावरुगे ए फतह कुरन गौम तक को फतह कुरन तंतन के वाह के बजाली कम गावियस आदि एगे तरो मुआज के फान यमन करे फोन वे हादसा बेली कम गाइस अरुण में हम रीति मिसाल त फेन्नांग ए बोरी एगे तेरेग इस्लाम दीन की मी हंगुरामे गोवाला दीन नूकं ए अरुण में मिसाल का आयत कुगे जिहादा गुले को तो एस फॉर आयत कुगे बेरु फुशुगे लफ्ज़ी तर्जुमा बलाफे कमुगा आवाना में फेन्नानी हम हंगुराम कुराशे काफर फेन्नतन कुन काफर मराशे एमान देहवागो तो अरुण में फेन्ननी एहन नमवेस ए आयत कुगे ए अंगवाफवा वाहक ए वाहकगे मी इतुरु तफसील अरुण में बयान को देवाफे लोबित नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली सुन्नतुन्ना अदि एकलेग फान ए लश्कर तक एकलेग फान हायापुलगे कुरेफा हंगुराम तकुगा ए लश्कर तक देवी इरशाद तकुन अरुण में बेगिंग एंगिगन दे हकीकतुगा ए आयत तकुगे अंगवाफोई मी बसफुला मी अमली गोतो मिकं कुरेवे एरुगे कंतत हिंगन जे गोता मी देबे अवर रंगलन हम बयान कुरवा फवाकं ए हम मीगे तेरें अरुण में हम फेन्नं एकमे अदाउन में इस्लाम दिन का जिहाद शरा कर तो बला लायर का दमे को मोहम्मद इशारा करवी हाइसा बलमा का मिसाल का अगुन में इस्लामी उम्मत के देवन खलीफा उमर फान खलीफा का मुस्लिमों ने फलस्तीन फतह करे हादिसा अगुन बला लिकम का ने स्वर्ग अगुन में ने कफाह के अंदर अगुन इब्राहिम को बसर के पॉइंटर अदे फलस्तीन के फतह यंग अगुन विस्नाफिया ए अमी इस्लाम फतुहातु के हम फेशमुगे कोलुमती हिंगा दिया मी फतह मी इस्लाम फलस्तीन फतह मी दियई अमरुबन दास के वेरिकमुगे तेरेगा मी दन्नवी लश्करुगे वेरिय गोतु अमरुबन दास उन्नवागे वडाती ए वडागिंग रुगा आदि एनु बेकलु मी सीरिया गे की हिसाब तोगा जिहाद कोरोम ගෙන්දවි දැන් මුලි මෑ ලෂ්කරු ඒරු ඔති ખાસ ගොතෙගමි අබු ඔබෑදාගේ වෙරිකමුගේ දශුක දැන් අම්රු වඩාගෙන් ෆලස්තීනුග මි රබ්බේරුග නොත හිසෝර් ෆලස්තීනුගේ හිසෝර් ෆෙට්ටේ වීම එමිහු බලාෆ මොනේ කලේ මින්ගේ වෙරි මිහා හර්මෙන් බේනම බද්දල කොල්ල එන් දෙන්නවීම අම්රු බණ දාස් මේ වඩාගති මිමිහු බලාලාෆ තිය නෝනේ හර්මෙ ගබුල් කරගතු කලේ මින්ගේ වෙරියකි එහෙම වෙරි මිහා ෆොන වාෂිත මම වාහක දක්වා දැන් අම්රු බණ දාස් මේ හේෆුල කරවි ඒ අබු ඔබෑදාක එහෙන් හිකෝ අබු ඔබෑදා ෆොන වීම අබු ඔබෑදා ගරියුගස් මිමිහු මෙබුණනි තිබුම බේඩම වෙරි මිහා වාහක දක්වා ඒ දැන් මේ කලේ මින්ගේ වෙරි මිහා කිබෑග හුන්නානේ මෙවැනි එවැනි සිෆතකේ අබු ඔබෑදා ගරිහුග මේ දන්නවනේ දැන් අබු ඔබෑදා මෙසා මිස්නි වඩාගති එසිව ෆුලත විදාළු වීම ඒ උමර් ගෆානුගේ සිව ෆුලත එහෙම දැන් අබු ඔබෑදා වහක උමර් ගෆාන ලිව්වීම උමර් ගෆානු මදීනා ගතිබ්බේ බොඩති අස්හාබේ කලුන්න වාක් ෆුල දෙකකින් කිනිතු හදාන නතිජාක වී අසුගේ එබේ ෆුලුන්ගේ වෙස් නිමෂරාකි වඩා ගන්නවා දැන් ඒ රෙබේ ෆුලුන් වෙස් නිවඩෑම් ෆෝති උමර් ගෆානු බොඩ ලෂ්කරෙන් එක්කරවෑන් වඩෑන්න මානක මෙහෙන්න මෙස් උමර් ගෆානු ඒ මෂවරා කබූල් ෆුලු කරවවාෆ එතන වඩෑන්නව නිම්මවි උමර් ගෆානුගේ අනේ උදාම් නොත අලු අලකෑකුග
එහෙම නොකුන්නවෑගෙන් ඒ දතුරු කොරවි ගොවිසේ හගීගතුග මුලි يعني දුනියේග මියදුස් ජෙහෙ මිසාල මියදුස් දුනියේග ෆහක් කොරවි මිසාල ඉන්සානි හග්ගතවගේ වාහක දක්කා මීහුන් නමූනායක බලන් ජෙහෙ මිසාලෙන්සු උමර්ගෆානුගේ අලු මේ දතුරු කොරවන්න කුන්න වාෆ එක්ගඩීරු මිසාලක ජමල් මතීග උමර්ගෆානු දතුරු කොරවාකම වඤ්ඤා ඒ ගඩීග අලු මිහුන්නනි ජමලුගේ ලගනුග හිෆෑගේ එම් ගඩියක්ගෙන හම කොරවා උමර්ගෆානු ෆෑබවඩ යන්නවාගේ අලු මි අරවණි ජමල දැන් උමර්ගෆානු ලගනු හිප්පෑන් එක්ගඩීරු මිහින්ගවයි මිගොතුග මේ ෆලස්තීනුගේ රබ්බේර වඩයන්නේ වෙනුක නොත ඉස්ලාමී ලෂ්කරාහමේ වඩයන්නේ වෙනුරුග ඉත්තිෆාගුම් මිදිමාවණි උමර්ගෆානු මිහුන්නවනි ලගනුග හිප්පෑගේ එක්කල අලු මීනනි ජමලුගේ මති බල්ලව මිසමානුගේ අලුවන්ෙන් මේ දුනියගේ එව්වස් ගොම්ෙක්ගේ වෙරියක අද අලුවන්ෙන් ආදයාගේ මිහෙකුස් ඒන ගෙන්ගුලේ අනේ මේ ඒන වසීෆා දෙන් ගෙන්ගුලේ මිහෙක ඇකීගේ දියස් අනේ ඒගොත නුදාන ඒ ඒනේ ෂරෆ් ලිබෙන්ගන්න වගුතුග ඒන බේනුම්වාන ඒනකන් ඒ බොඩු මීහා වෙරියා බොස් මි බෑ ඒන බේනුම්වාන දක්කාන එහෙම් මියොන මිකම්ස් අස්ලුග උමර්ගෆාන් බේන වෙවඩයන් නොබෙන්නේ දෙන් මේ මන්සරු ෆලස්තීන මොනස් ෆෙනිෆමෙත් ෆලස්තීන උති ක්‍රිස්තියානි යහූදීන් ෆෙනිෆමෙත් එම් උමර්ගෆාන එක්ක එමිහුම් වාහක දක්වා සුල්හ වෙරිකම එක්ක ෆලස්තීනුගේ තරුදණිත රම්සීච්ච තරුදණිත කියවන්න බෙදනවා ඒ ෆලස්තීන ඉස්ලාමුන එමිහුම් හවාල් කුරි උමර්ගෆාන වඩාගතීම උමර්ගෆාන ෆලස්තීන හවාල් කුරි සුල්හ මස්ලස්කම ආමණ්ඩම් මාංකම ඇකි උමර්ගෆාන එමිහුන් ඇක්කක වෙදවඩ යන්නවාගෙන් එමිහුන්ගේ කණී සතක වෙස් අස්ලුග උමර්ගෆාන වෙදවඩ යන්න වෙකමක එතාග එමිහුන් කුරි එවස් කමෙක් උමර්ගෆාන බෑර වඩ යන්න ගොන්න එමිහුන්ගේ අලුකමුග බෑර වඩ යන්න ගොන්න එහෙමම එදු වෙදවඩ යන්නවා හුන්නවණකෝ නමාද වගුතු වීමා එකලෙෆාන නොකවඩ නමාද ෆුළු කුරෙව්වි නමාද කුරෙව්වි එතාග ගහෙක් ගෙදස් බෙහියලු මිහාරු එතන් ඉහෙරි මස්ජිද් උමරුගේ නමුග ඉමාරෙක් කුරෙෆුර බොඩු මිස්කින් ඉහෙරි එතන් හිමිනේ ගොත මිහාර ඉහෙරි ආද අපේ මි දන්නම මුල වහකේකි කාෆරුන ඇකීග සොල්හමසස්කම ආග මසක්ක කුරුන් ඒ අලවන්මෙන් මච්ච නෙක්කම නුනේ ඔක්කම අද එකමකී මුල ඉස්ලාමී තාරීඛ රංගල දිරාසා කොෆියා අලවන්මෙන් අනේ වර ෆසයකම කලවන්මෙන් කබූල් කුරණක ගිනෆාර මෙයාගොතකි ඉස්ලාමී තාරීඛ ගොර මිකා කංක නේගි අලවන්මෙන් මේ ආයතේ මානෙව්වස අනහෙගේ නේ කියන ෆෙන්න ෆොතෙක්ගේ ඔයි බේරු ගණ්ඩෙක්ගෙන් එච්ච නුනම ලීෆෝරේ මිහා ලීෆෙන් එච්ච අමේකන බාලා ෆල්ගොන්මෙන් අමිල්ල සිකුණින් ඒක දෙකොළ මේ විස්නාලා අලගොණු ගබූල් කරා ගොතකි ආයේ වීම හංගොරාම මරුවේගෙන් දානිය මි විස්නුමුග ගෙනෆාර මේ හොන්න මේ ජිහාදුගේ තෙර මේ වදෙවෙනි ඒකම කො ජිහාදකි මිදෙන්නේ වි ගොත ෆස්තිනුගේ ජිහාද මේ වඩන්නේ බේකදු ඒතාග එබේකදු අනේ අහම ඉන්තිසාර කරෝ මර්ගෆාන වඩන්න වන්නෙමස් ඒත මාකේ මහකව්වර ගෙන දොස් දොළුමස් නුනේ දෙමස් දොස් වන්දින් දතුරු කරවා මර්ගෆාන මේ මදීනා මේ ෆස්තින වඩන්න ඒ හුරිහා දුහකවස් ඉන්තිසාර කරෙව්වි අදි මි හුරිහා حالتෙග්ග එමිහුම් බෙල්ලවි ඉස්ලාමුගේ ෆරාතු සුල්හ මසස්කම ඇකීග එකංකං වෙගෙන් දාන ඉබ්‍රාහිම් තනු ගාවුන හිත හතන ආවගෙන්දනේ මිහාරෝ මේ අම්රුබුනාස් මිදාලවනේ උමර්ගෆාන අරිහ කලිෆාන් මේ හිනා තාහිරුවේ රීත් ෆේරාංගොල තුරුකුරවාගෙන් වඩාන් නොම් වීනුන් තෝ එහෙම මියුන් හිතුගේ සයිබතා ගදරු ෆුදුගෙන් දාන එහෙම විදාල මේ කලිෆාන දාලිනුන් තෝ මෙහර ඉස්ලාම් දීනුගේ ඉස්ලාම් ඉස්සතිරික නෝන් ඉස්සතිරිකම ආහාරෙන් එදේ දෝහකුන් ආහාරෙන් නකිය මෙනික බරිකෂ් බයික බෙගෙන් දාන වාහක ඒ කලිෆාන විදාල හොතේම ඒ දුව සවුන් මෙන්න මියදමති ෆෙන්න ඒ මවුන් මෙන් කීත් මයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ හයාප්පුලා කලිෆානගේ සහාබීන්ගේ මේ සීරත් අවුනුමෙන් මි දබ්බේ කියාදෙමගේ බේඩමකේ ඔලොෆ්ලිවාදේ බේඩමකේ හගීගත අවුනුමෙන්ගේ ඉස්ලාමී තාරිඛී වර ශරෆ් වෙරි වර මෑම් වර මතිවරි මාසියෙන් එකොලෝගේ මකන්තතේ කමා ඒ මාසි අවුනුමෙන් යාද කරම් බේනුකම ගාන අවුනුමෙන් බේ khලුම් ෆදෙන් අවුනුමෙන් අමල කරන් ජෙහෙන කමා ඒක වරිත් මිසාලක අවුන හිතගන්නනේ දෙපාරක මේ මවදෝ අවුනුමෙන් තඟුල් දර දෙවනකම ගා වී නමස් අවුනුමෙන්ගේ මුස්ලිම් ජුවානෝන්ගේ හිතුක දීනුගේ ලෝබි එමිහුන් එකම ශෞගවරි කුරුවුන් උෆෙද්දුන්ගේ හගීකත අවුනුමෙන්ගේ මෑබෆෙන් වරබර ජිම්මයි කවුම මේගෙන් දාන්නේ මේ කුස්තන්තිනියා ෆතහ කරවේ ෆාතිහ මුහම්මද් අල් ෆාතිහ
e Muhammadul Fatiha enaga umur fulun emme tuppuliru ganaka dannawakam gawanama me haharu hainga haruga me baharu dekke umur furaga ekale enaga mamma ena goyagen Constantiniya ge rabberu farukare wada midalwane e Muhammade tibaye mihira mita fatah qurani ahmege nabiya Muhammad gafan vidaluwiye me etam fatah qura mihaki emme ma mihe lashkar ke emme ma mihe ma e Muhammade tibaye etam fatah quran akhiru khinitto wege midiye akhiruga Muhammadul Fatih ham en mamma ibuni gota eni etam fatah qurawi e maagun menge daringe hituga ekanta tagun men ala koranji ashakarno e bajhe ekudin hituga elo bashakane Muhammadul Fatih efene lafatuk temme tuppulir sura senage hitugoti koba timanne etam fatah qurani kit ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ilashkari go farika me khabar debba fa mihe kaban timanne emme tuppulir sura e khiyal quramun ko sekar gagan komuro 500 saharuga no tebal lafatuga ena musnad fatah me kuri isamun hiragul me sham kare salam mune fa ena furagen dietana kam midiyei mata mi aqida himayat kurumuge baga wahaka mi dakkaruga aqida himayat kurumu beenumwa kaana ki asluga denje ilmu dina behegotu unganna denje unganna rangal malumat rangal tarbiyat rangal asaruta mi e asaruta ka akiga mi alukamge bawas ehmi ununto ane mi hanguramaga wahaka mi dekeve ayatuge nimunga en ayate gotuga mi hajj suratuge salis evwana ayatuga alladina immakkanahum fil ard mimmatiga Allah subhanahu wa ta'ala tiyaba mihum qaim kodevafiyya e maane ke algon menna diriulumuge magu tanawswe etaga ulewekama vejjiya baru erikan devafi ehmema e emme furtum korum wekamaki aqamus salat namad qaim kurun gawa ke daru sarvame wadakken vejje namad qaim kurum feshmattaka menani bangi gomuge waha e bangiya ki islam ittamatuga adu gadakon adu wenji hecce algona fatiu he edan mi ane heleve bangi goyima nunide mi masala algon men muittamaterege jassan fursatu wegenne aslu adi tehmune ibrahim tehmune maagoni handana gannane hama hingadiya hadisay agon menge divhi rajya nisbabba divhi muslim zuwanaku ena me fatihu duty gore fani danga so shonawagatu bangi goy me bangi undagu wative ena ekama shakwa ko ministry of city hoshala ministry me hunna ekisibaswa baddalakon hedi mi hagigatu angon me warabada visnanje kantattu me hunna e hagigatu ga mi thanegge bangi goy kamuga waanam etane Allah subhanahu wa taala ge shiar gaam kore etane kamuga etane ki amankama rakkaterikama himayata e muttama ki islami muttama ekkan deha kodinu warabod hekkaka wegendan enuta vima mi ayatuges miwaha kanani alladhina immakkanahum fil ardi aqamu salat ei muslimunna bimuga bare libije enfurtam korenje kamaki namaz qaim kur hem kuren algon wadikinta miski bina kurmuge wahaka hama miski bina kurmuge mane ki bodati miskitakin hamekan hadafa beetmennu e miskitakun dualu faswagutuga eive islami shiaruge nidage adu muli javvuge terega muli mujtamauge terega gugumenje hechingi baru adun ivenje hecche ehem wi maslu miskin imarekko fagina taala filtaka gina ane speaker taka echi lafa mi wahatani varugada loud speaker mi lani e mujtamange adu faturalu mattaka mi hunna bangige adu ivigen handam wegen miskita ena annan handam koddinu ei deen himayat koddinumuge e ramzu ei ehem wima ekantam menani den wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf em zakat dinuma heyokantakan amur kuruma wa nahaw anil munkar nubakanta mana kuruma mes algon men asluga visnen jekan mujtamauga mi nubakam hingakam wanya karyam mihun evve ekan ane vaga hifato baru wala mihun ginafara men fenigen dali kudi shaytanunge sivaga mihun e dawru e bada kore ehnu mihun to qur'anuge sifako fonani alladhi yuwaswisu fi sudurin nas mistuk hitaga waswas de mihun gotuga minal jinnati wan nas insina jinnin itere mihun masay qur'an midenne vi gota nubakantatake feture baru dekam vejjega manake islam mujtama gunninje sifay nuungi ehem islam mujtama go hunninje ni rangalu kanta faturan baru de ei wa amaru bil ma'ruf islami mujtama kan hada de chekiwes islami ummat libun huriya barakiwes hewkama kiwes e mujtama go terega oi mi hewkan takan amur kurmuge wahal ehem mujtama kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas
tiaba mihun misung mitere nerun emme he umme kamuga timman Allah levime den Allah angawani tamuruna bil ma'ruf emme ei asu sabaki he kontakan amuru kura beke tiaba amone watan hauna anil munkar adi tiaba amone ki munkara nahi kura beke emme mi denne vidde kantavya sei adi eka pahogin dagana watuminuna billahi amanaki Allah imamege mihun kama vanya lakana khairan lahum tibamun egoin yokam bode minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun eruga ami mujtamauge halatu almanna mesen mida balafiya asluga madu minheku mi nobakame huttuwa masay qurani hewkamaka goadani ehmima miyadu miyati aktharuhumul fasiqun hame tihen isharak kore baawon hitangara me sha mammun mihar me jihaduge terega me bimmatin fasada nattala fasada maname kurani ege terega mane ki deena de kore kandattaka islam shariyat de kore kandattaka mihuriyat kan smege terega hemeni gendan ei jihaduge terega hemeni gendan kandattatto ade jihaduge wahakage terega almen mi jihaduge wattartoge wahaka almen ama mi balala eruge ege tereng almen balamato misalaka hame ekani jihadaki mi kandibadin hanguram kurunate hanguram kurumen ege iturun dulun kurave jihaduge wattarta sebori mane ki demme mi she ibrahim gawakas faha kore fadan hewkandattakan amru kurma munkarata mana kurun ei alonmege terham komme mi ko sama kuranji hekama tawba surat satega barawanayta badali kamuga salmen fennan eben al amiruna bil ma'ruf wan nahuna anil munkar wal hafizuna li hududillah Allahuge haddutaka mi rakkat hadduta rakkat er kurun not himaya kurun wa bashiril mu'minin mu'min takuna ege ufair kam khabar dinum gawahaka eme egota bala iruga mujtamege terega fasada kantatte kura kamuga wani nama nuwata negane kandatte ke hingamunda kamuga wanam e fasada nattalu mattaka alon men deenuge be bayan kurawwa mingandu take mane ki man ra'a munkaran falyughayyiru biyadi munkarat mujtame tanegetere munkarat fenijje kamugawana falyughayyiru biyadi atun ekam mana kurashe faman lam yastati' fabilisani evaru nukurave kamugana maneke atun mana nukurave kamuga dulu mana kurashe faman lam yastati' fabiqalbi fadhalika adhafu al-iman evaru mi ene dulum was mana kurave fada nekkamugawana enege nafsu ein duruve ganegen salame vegen hunnashe ei iman kamuge emme der emme balikashi minwaruge hunnawa minware em ehem bala iruga alon me misale ka mi hadis bas fulunge ta hadis bas fula bala iruga ebbayeku me maanan mi nagan mi hadis bas fuluga furtama wahke kasmeti manra munkaran falyughayyiru bi adi atumana kurashe ehem vejjiya mujtame ke terega munkarat hingamunda kamuga wani nama ekantan ha mana kurashe atun alon menge buhutte gabil kam warugadakam hashiganduge buhutte nuwata mi जिस्मानी गोतुंग ए बहुट्टे वरगदकंग ए बहुट्टे एहम वेज्जिया तिमन्न गोसम जिस्मानी गोतुंग हम एने हमला दी एनगे एन बालिकोलु निकमिति कोल्लुंग ए कुरे विधान कमेके एगोतम मान कुरे एनमस एगे नतीजा के गोतुंग देमि वागोतकी इस्लामी शरीयते फुरहम कुरे फा शरीयते अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिवनी बयान कुरवाफ ए अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदितु लकुम अल इस्लाम दीना एम एदुह अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिवनी बयान कुरवाफ दीन फुरहम कुरवाफ एम शरीय फुरहम कुरे फा इंगिरुगे ए शरीयतुगे एगत वाकि गोतक कंदत कुरुमा अंगवा फा इंगिरुगा ए मुज्तमा गोन्न फसादत नत्तालु मट्टका मीहागे गाबिल कन मीहागे कुलदानक नोत एनेगे मी हुसूसियत नेक्कमे गेनेगे बार फोरो नुजेहे दिमादकुं एनेकं कुरवे कमुगा वनिनम कुरा कमुगा वनम एगे सबबुं नुरंगलु नतीजातन निकुमेගෙන් දාන එහෙම මේ හගීගතුග බිම්මතිග ෆසාද නත්තාලු මකී ඒ ජිහාදුගේ තෙරේගේ හිමෙනේ කම එහෙන් නමවස් එකන් කුරවේ යරුග මෙයනනි මෙයනනි හංගුරාම කුරුමුගේ වාහකෙන්නුන් එතනුග මෙයනනි मी जिहाद दुलुं कुरवे जिहादुग वाहकागे तेरेग एग माने की हेवकंतत्तक एमिहुन्न रंगलु मग मगुदक्का दिनुमट्टका किरित कुर्आन आदि लोबति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे सुन्नतु गालोन मेन बयान कुरवाफावा इरशाद तकुं हंदां कोद्दी इरशाद मतिं हंदां कोद्दी एक रंगलु मग मगुदक्कु मट्टका मसेक्के कुरुं एम एगुत बलारुगे फसाद नत्तालु मट्टका अलोन मेन कुरा मसेक्के ए मसेक्के कुरुं एई एव्वेस हालेग्ग मी हुट्टिगें वाणकमेन्नु माने की नबी असम सुन्नतुगा सलमेन बयान कुरवा फेबवे जिहाद कुरुं ए क़ियामता हमेव्वे सम मी ओन्नाने कमे केनोत हग्गु फाल कुरुं हग्गु मी दिफा कुरुमट्टका
kurenje masekkette kurmaki qiyamata hame ves demigen daane kamekkan nabi asasam hadis pas fulga alun men bayan kurwa fawa hinduga alun men mi jihaduga ves fasjehumen askenen nuana mane ki mi mujtamaga bimmati ka fasada nattaluma taka kurenje masekkette kurumuga alun menge duluge beenun koggen mane ki haggu goy mihunna bayan koddinun ei hekanta kamuru kurum munkarata mana kurumuge terege himene kamen ei mi dulung ene kurave minwaru gene kurun atun ene kurang je kamen enege amilla enege ahulunna enege gaattimage mihunnan enen eben ene bar forwe hisabaga tibe mihun ekantatta kun durukuru mattaka ene kurevene masekketten hunnane ege onna mi e gawmegge note tanege hedifonna ganun taka adi ege iturun islami shariyatuge hedifonna usutaka ganun taka islami shariyatuge bayan kurefawa mi usutaka hamata fuwalage nudanote mugural nudeve fada gotaka e fada kanta kurumaki ei ವಿಧಾನಕಮ ಏಗೊತ್ತ ಬಲಾರುಗ ಜಿಹಾದುಗ ವಾಹಕೇಕಿ ಬಿಮ್ಮತಿ ಫಸಾದನ ತಾಲ್ ಮಟ್ಟಕ ನೋತ ಹವಾ ನಫ್ಸುಗೆ ಎದುಂತಕ ದೆಕೊಳ ಕುರವೆ ಮಸಕ್ಕೆತ್ತೋಗೆ ತಿರಿಮೆನೆ ಕೊಮ್ಮೆಕಮಕಿ ಅಮ ಜಿಹಾದುಗತುಗ ಬೆಲುವೆನ್ ಏಕಂ ಅಳವಣ ಮೆನ್ನ ಎಂಗಿಗೆಂದ ಎಮ್ಮೆ ವರುಗದ ಎ ದಲೀಲಕಿ ಲೊಬೈತ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಕ್ಕಾ ಫತಹ ಕುರವೆ ಮಫಹುಗ ಎಂಬುರಿ ಮದೀನಾ ಮಿ ವಡಾಗನ್ನವನೆ ಮದೀನಾ ವಡಾಗನ್ನನು ಮಕ್ಕಾಗೆ ರಬ್ಬೇರ ನಿಕುಮ ಡಾಗೆನ್ ದೆಂ ವಿದಾಳವನಿ ಮಿ ವಡಾಗನ್ನವನೆ ಕೂಡ ಜಿಹಾದಕು ಬೊಡು ಜಿಹಾದಕಶೆ den e kuda jihad e bod jihad ki kobato denne wonu hinduga ekle fan sallallahu alaihi wasallam hadis korawani ei shaytana ya de kolak kurenje he jihad mane ki fasahada ke tere nuata hawa nafsa de kolak kurenje hangurama ei emme bodu hangurama ki em e jihad gotuga bele vidanakan bayan kura dalil toge tere galu men mi dalil osne gidan ada agun jihad ge wahada kairuga miga hagigatuga mi ane ಜಿಹಾದುಗ ತೆರೆಗ ನಫ್ಸುಗವ ನುಬಾಕಂತತ್ತಕುಂ ದಿದ್ವ ಮಟ್ಟಕ ಜಿಹಾದು ಕುರಂ ಜೇವ ಕಸ್ತಮಕ ಶೇಖ್ ಮಹಮೂದ್ ಗ ಕಶಾರ ಕುರವಿ ಹಗೀಗತುಗ ಅಗುಣ ಮೆ ಕೀತ್ ಗುಣಾನುಗ ಆಯತಕ ಬಲಾಲಾರುಗ ಮಿ ಅನೆ ಕಾಫರುನ್ ದೇರ ಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಎಮಿ ಹುಂ ಮಿ ನಿಕಬತಿ ಕೊಲ್ಲು ಮಟ್ಟಕ ಎಮಿ ರೇವಂತ ನಟ್ಟಾಲು ಮಟ್ಟಕ ಎಮಿ ಜಿಹಾದು ಕುರ್ಮ ಅದು ಎಮಿ ಹುನ್ನ ಜಿಹಾದ್ ಟಕ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ತಯ್ಯಾರುಗ ತಿಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಗೋನಿ ಬರ್ಬಡ ಬಾರೋಳಾ ಫೆಗತ ಸೋತ ಅಂಫಾಲುಗೆ ಫಸ್ತ ನಾತು ಅಗುಣ ವಿವಾಹ ಕೊರ ತಫ್ಸೀಲುಗ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಾ ಫಾಯರುಗ ಅಗುಣ ಮೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಗಿನ ಮತೆ ಬೆಸ್ನೆ ಹೆನ್ನಮೆ ಸಾಗುಣ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮಾಲು ಮಕುರಿಂ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್ सुवाले दन्नवालेन ई अने मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला मौगा मी हगुराम को शहीद वेगिंदा मीहा या एकला हजरत घोरी किहा सवाबा दरमेतो ए अगुरमें हकीकत बलालेरो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले फाणो के सहाबीना खासकर बैतुल अकबा बलालिक मगसे एकले फाणो ए बेफुन कुरवे शरतक शरत कुरम फोगा ए बेकल में सुवाल कुरवने कलेफान तिविदा शरत तिमंड में तिको पुरम कॉफिकम गावानमा तिमंड में होरी कोचिंग हदीस करवने सुवरु गए हम के कलेफान हंगरामा के मैदान मुस्लिमों के तेरे मी शहीद वेगंदा मी हुन्ने बे सुरी कोचिंग है ये दी मैदान के मी हुन्ने सुवरु गए मा ए दरजे की कोबा तो किने कोंगो तक तैयार करबा पूरी तैयार करब तो और में अदे मी शहीद वेगंदा मी हुन्न अल्लाह हजरत ग ha kame libigen da kaman elmeringen bori faha kofa ei ena hama shahidu uma ekuga enage faafa fohevigen diuma adi mi enage e shahidu wegen e hore leya ekuga enage faafa fohevigen dium ei frotam kamege gotuga adi ene swargen e libe daraja ene fenigen dium hama lola mi adi swargege matiweri gahanaen ena gahana eligen dium adi swargege matiweri huralainaka kaveni korevigen dium hama egota kavvaluge azabu ena minjuwegen diuma adi qiyamatuge biruwerikamu qiyamat duhuga mi ane hujja qaam korwe huriha kamage biruwerikamu ena salamevegen wuma e duhuga enage boluga Allah subhanahu wa ta'ala khas taaj turko devuma e taaj ki ega yaqut jifawa rakka terikum ge taajikama ei muli duniya ga wa huriya echeka bore agubodu muhimmu molu echekama mihiri ane libifu huri ane mi kandattake adi minunas bawaru kandattenge bahore misalaka mi hameka daruna malama kavvalu gazabuge ena salamevvo arum waha dakka komunya war gina waha kadekki dana kam mi hame gota mi enage daraja Allah subhanahu wa taala mi ufullawa enage lege was e gomakasturige miru waha badaluwegen diuma
mihiri algon men hama visnada nagalun ehmima mi wahakatakan ishare kurave ayete nunta wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun algon men tere mi aadage bay mi mihasmane hama harwe mi ule gotan he diri ule mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hin hadith ge annana misalaka Jafar ge faana be gotu ekalek faana mi shahid wegen diyama e deyapuluge badaluge dewarafulu libunukama e dewarafuluge suwaruge ki tantanuge uduhi uluvwakama mi suwaruge mi eki kantatta mi ekalek faana fennamun dakama e horiya wahakatake mi annani ege teren laf den hambe egota mi awun menna mi zamanuge mi fahuge hodun takun engendiya shahidunge ek maqbara tawga emihun age hashiganduge le asuga awun men ehem mihun me veeranawe fanawe gos le hindigen dagota nudakaman ilmaringe bori livwa fa ei misalaka mi Saudi Arabia ge mi Madina ge hingadiya en hadisa fembodum ge hadisa ka guligen etaga mi ohuduge shahidunge tere mi bekale nagayage mi hen tanaka badal koren jehuniruga ega e asaru horikama etan eruge konun mi hunge wahake almenna fahagu hamduka fanuga hashikol hen tanaka badal koren mi ega tafatu bekalunge nantan adnati algon men ekala hamekan hamzatuka fa num bekalum himini wadanna wati midanna ole wahake ki mihiri kandata misaka Allah subhanahu wa ta'ala evves faruda ennati mi shahidunna mukhatab korwa heddewuma adi mi emihi ge aila ge terin bayem mi hun hajdiya ilmer vidaluwa gotuga hajdiya mi hunnan ena beenun hajdiya mihe kanota muslimunge tere ena beenun hajdiya mihe ka suwaruge veddumuge mi mativeri kan devuma mihiri mi ge terege huri wahakatake mi kankaman algonu men belima algumennenge inge asuga mi ane shahidun ki ufeden jihe bay ummatuge terege ufeden jihe midannawa wahake ki ummata taka islami ummata taka emihege furana du kollan kerewaruge mihun islamuge terege abadusti bene emiheke ehemihun hiborl be ade emihunge misaka algumen november 3 egga mi algumenge mehama Hussein Adam mi gawmuge difauga algonmenge deenuge difauga mi shahid wegen diyi algonmenge evs mi eka e koren khiyalus kore waruge ane mi hibsnu waran aadaga likamite ekamaku Allah subhanahu wa ta'ala e daraje e devani e fursat e tanavas ko devani ekamataka ene korefuna masakkatek getre amegota boduta kurfan jihad nokulne muge kurin boduta kurfanuge bappa fuluwe sasluge boduta kurfanuge uluwu ma deterega ebori war tafatu wahakata dakka tarim algun men ingeka ehnames divhi rajye portuguese alwetikan as divhin ane deenuge difauga nokunna mi magfai we ekaman Allah subhanahu wa ta'ala fursat tanwas ko divi boduta kurfan asu එහෙම වර්ත කුර්ෆාන බයි බේෆුල්න එක්ක නොකුන්න වාගේ ජිහාද් කරවා දිවි රාජ්‍යයන් අසුග මිනිවංකම දිවි රාජ්‍යයේ මි රයිතුන් ඉස්ලාම් දීමතේක සාබිත් කරවු මං හිවරු දෙවි එබ්බසාලගේ දිවි රාජ්‍ය ඒරු ගොතිගේ ගෛරු දීනු ගෙන්නු එකමකු දිවි රාජ්‍යයේ රයිතුන් ඉස්ලාම් දීනු බීවගෙන් හිඟා දාන්නති නුකුමගෙන් හිඟා දාන්නති එවිහුන හිවරු දෙන ජෝෂු ෆද්දා දෙන එමිහු දීමතේක සාබිත් වී තිබේන කම්ගේ මි ෆුර්සත්තක හොදා දෙන faraten Allah subhanahu wa ta'ala medweri kurvi bodta kurfan ema bodta kurfan nokunnawa Allahu ge deena nasu devvi ege natija ki bodta kurfan ge kamyab devi gendimu ehema mi islam deenu ge difaa ge hanguram kura mi hekan onnane devfa ei duniyamati ge senen ufaade akhiratu ge ufaade duniyamati ge senen ge zikra quran hen duniyamati ge zikra kurum itura mi kamyab devi jiya ena wad gaziyaka mi duniyamati genage zikra akuregen dan ena deenuge difauga ena shahid wegen diyam e halatuga duniya genage zikra akurefa adi akhiratuga ena mi Allah hazratun elbe matweri dharmaya sawab dibigen dan emi mei algon me faha koren jekam mamun ituru kullaw
අරුණ මේ දෙම මේ අරුණ දක්කම වාහකයේ තෙරේ බොඩ බෑ දෙම ඉබ්‍රාහිම් ෆාහක් කරවෑ ෆේගේ තෙරේගේ ක ශහීදුන්ගේ වාහකයේ ශහීදුන්ගේ දරජතෙන් ඒ අල්ලාහ් හදරතුගේ මිහුන්නකී ඒ මේ අරුණ මෙන් මේ දුනියමතීගේ ඒ දුනිය නෙබ්බයිකමුගා බෙලිකමුගා වියස් මිහුන්නකී අල්ලාහ් හදරතුගේ දිරිතිබි බයිකම් බයන් කරේ ෆයිබවේ එහෙම එගොත බලා එරුග අරුණ මෙන් නම් ඔයින් හැමකණි දොරකී නොත මගකී අරුණ මෙ විස්නම් වී මිෆද මතිවෙර ශරෆෙ ලිබිගතු මට්ටක අලෝණ මෙ මසෙක්කෙ කුරුන් අදි අලෝණ මෙන්න ඒ ශරෆ නුලිබුකමුගා වියස් අදි ඒ ශරෆ ලිබිෆාතිවි මීහුන්ගේ මච්ච මීහුන්ගේ ෆරාතුන් අලෝණ මෙන්න මිලිබුණු ඉස්ලාම් දීන් අලෝණ මෙන්න හිසාබන් ඇස්ෆා වාතිවේ එකමුගේ උෆලට්ටක ඒ මීහුන්නන් හේව ධර්ම ලෙව්වමන් එදි දුවා කුරුමති දෙමිතිවම කීවස් මිෆද වගුතේ ගාලෝණ මෙහම විස්නාලන කරකම අදගුමෙන්ගේ ප්‍රෝග්‍රාමුගේ මේ වගුත්තේ සමවජ්ජ හෙන්නව සගුමෙන්ගේ සුවාතන්ගේ බොහරි අගුන්මෙන් මවලුතක මේ වාහදක් මුර වරගෙන වාහත බෙසබර හෙන්නම සගුන්මෙන් වගුත්ත හමුමක අගුන් ප්‍රෝග්‍රාම් නිම්මාදනේ මෙන් ආ ප්‍රෝග්‍රාම් එකක බද්දල කරු මේදුක සුබ්හානකල්ලාහුම්ම වබිහම්දික අෂහදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතූබු ඉලෛක සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අලා සයියidina මුහම්මදින් වඅලා ආලිහි වසහබිහි වසල්ලම් අත්බේ ෆොලෝ සගුන්මෙන් නැකති හේද කුර වගුතක